Vjerujem da ste se svi već navikli na tabove u internet preglednicima, a da biste ih dodali u Windows, morate imati instaliran besplatan program Qt Tab Bar. Download link se nalazi ispod videa. Nakon instalacije, kliknite na My Computer gdje ćete vidjeti novi toolbar. Ako nije potpuno vidljiv, kliknite desnu tipku miša u prazan prostor i označite Lock the Toolbars. Odvucite toolbar i smjestite ga gdje god želite. Kao što vidite, imat ćete dva slična toolbara, Windows Standard Buttons i Qt Standard Buttons, tako da jedan slobodno označite. Qt Tab vam omogućuje brzi pregled vašeg kompjutera, jer nećete trebati ulaziti u foldere. Dovoljno je mišem preći preko željene particije ili foldera i kliknuti na strelicu koja će se pojaviti. Otvorit će vam se prozorčić sa svim folderima, to jest ukupnim sadržajem particije ili foldera. Dodatni bonus je i preview slika u posebnom prozorčiću. Više ne trebate otvarati razne foldere zbog kopiranja ili prebacivanja, jer to možete napraviti u ovom preview prozoru. Često korištene fajlove ili particije možete smjestiti u toolbar. Klikom na tab pregledavate željenu particiju, a to također možete učiniti i klikom na samu ikonu. U toolbar možete dodavati i omiljene foldere i aplikacije, a za pregled ostalih mogućnosti kliknite desnom tipkom miša i odaberite Options. Ako niste zadovoljni i želite izbrisati program, ponovno pokrenite instalaciju i odaberite Remove.